ukagera uzamuka gato ukajya kuri transfer imvura iraguye imodoka zitaraza. Reka nongere ngusuhuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya Iris Rwanda TV umunsi ku munsi, isaha ku isaha tuba turi kukugezaho amakuru by'umwihariko agezweho hirya no hino hatandukanye mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Tukaba tuje mu makuru agezweho aho rwose Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi imaze gutangaza ko abarenga 10 bamaze guhitanwa n'ibiza. Ibi rwose bikaba bikomeje guteza ikibazo by'umwihariko ku baturage baherereye mu turere tumwe na tumwe by'umwihariko utwo mu bice byo mu ntara y'Amajyaruguru, Iburengerazuba ndetse n'ahandi hatandukanye. Abaturage bakaba batangiye ndetse rwose kugirwaho ingaruka ni imvura nyinshi ikomeje kugwa, dore ko nko mu ijoro ryakeye kugeza magingo aya hamwe na hamwe imvura ikiri kugwa. Nk'uko Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi Minema yatangaje ko mu minsi ishize imvura imaze iminsi igwa yahitanye abantu 10, barimo abantu 3 yahitanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, barimo 2 bagwiriwe n'inkangu n'undi umwe wakubiswe n'inkuba. Umunyamabanga uhoraho muri Minema Habinshuti Philippe yabitangarije RBA mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 2024, ashimangira ko imvura imaze iminsi igwa itandukanye n'isanzwe igwa mu gihe cy'itumba rwose ngo ikomeje kuba yangiza byinshi birimo n'ubuzima bw'abaturage. Mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 Mata 2024 ahaguye imvura idasanzwe ikaba yateje ibiza byangije imitungo itandukanye y'abaturage by'umwihariko mu turere tw'intara y'Iburengerazuba n'iy'Amajyaruguru ahazwi ko ari mu gice cy'imisozi miremire. Habinshuti yavuze ko iyo mvura idasanzwe hamaze kubarurwa abantu 3 yahitanye mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba, aho yagize ati imvura yaramutse igwa turacyakurikirana ibyo yangije, aho tumaze kumenya ni muri Rutsiro yahitanye abantu 3, 2 bagwiriwe n'inkangu n'undi umwe wakubiswe n'inkuba. Ni imvura ikomeje kugwa mu gihugu cyose by'umwihariko kuko nko mu minsi 2 ishize yaguye nyinshi, yaguye mu karere ka Bugesera ariko no mu mujyi wa Kigali yagezeyo. Mu minsi 10 irangiye twabuze ubuzima bw'abantu bageze ku 10. Mu karere ka Burera yatangiye kugwa mu masaha ya saa 11:15. Umuyobozi w'ako karere Mukamana Soline yatangaje ko amazi yaturutse mu birunga yibasiye umurenge wa Rugarama wegeranye n'ikirunga cya Muhabura, akaba yasenye inzu 7 zasenyutse burundu n'izindi 15 zangiritse. Iyo mvura kandi yatwaye imirima y'abaturage hari ihinzeho ibirayi ndetse na tungurusumu. Madamu Mukamana yavuze ko hari n'inka zari zatwawe n'amazi ariko ku bw'amahirwe zigarurwa n'abaturage zikiri nzima. Yagize ati hari n'umubyeyi umwe n'umwana imvura yasanze mu nzu y'ubucuruzi, igikuta kiragwa akibagwira amaguru, umwana agira ihungabana, ubu arimo gukurikiranwa ku kigo nderabuzima cya Rugarama. Yavuze ko hafashwe ingamba zo gushakira aho kuba abaturage basenyewe n'ibiza, bakaba batujwe nyine aho bagomba kuba bashakirwa aho bazatura nyuma y'ibi byose, ndetse bakaba bakomeje no gukurikirana ngo hamenyekane ibintu byangijwe n'imvura by'umwihariko mu bice byegereye ibirunga. Mu karere ka Nyabihu, umuyobozi w'akarere Mukandayisenga Antoinette yagaragaje ko imvura yaramutse igwa yateje ibiza byaturutse ku migezi yo muri ako karere yuzuye, aho hamaze gusenyuka inzu 6. Icyakora nta muntu zahitanye. Madamu Mukandayisenga yavuze ko iyo mvura yahitanye amatungo y'abaturage n'indi mitungo ikibarurwa kugira ngo hamenyekane uko ingana. Yagize ati hari umugezi witwa Musarara, amazi yamanutse mu musozi aza hariya muri isantere ya Vunga, yamanukanye insina, ibiti araza yose aza muri uwo muhanda ku buryo tugiye no mu muganda kugira ngo inzira zisiburwe yongere igendwe. Mukandayisenga yakomeje avuga ko n'umugezi wa Mukungwa wuzuye amazi akayobera mu nzu z'abaturage anuzura mu kibuga cy'umupira.
mu gice cya Shyira na Rugera muri Nyabihu. Ubuyobozi bwasobanuye ko kuva muri 2020 by'umwihariko mu kwezi kwa Gicurasi amazi y'imigezi yuzuraga yakunze guteza ibiza bikomeye byanatwaye ubuzima bw'abantu. Madamu Mukandayisenga yavuze ko ubuyobozi bwafashe ingamba zo kwimura abaturage batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga, ndetse n'ubu hari abaturage bagiye guhita bimurwa mu rwego rwo kugira ibiza bidakomeza kubibasira. Biteganyijwe ko umuturage wese utuye aho bigaragara ko yakwibasirwa n'ibiza aha muri Nyabihu bitarenze kuwa 4 tariki ya 2 Mata 2024 agomba kuba yamaze kwimurwa agashakirwa aho kuba by'agateganyo. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyagaragaje ko kugera tariki ya 10 Gicurasi 2024 imvura izakomeza kugwa ari nyinshi, kandi ko izaba ari igipimo kiri hagati ya milimetero 50 ndetse na 200, nyamara mu gihe gisanzwe cy'itumba iba iri hagati ya milimetero 30 ndetse na milimetero 80. Ni ukuvuga imvura yikubye hafi gatatu niyo igomba kugwa. Ni mu gihe mu karere ka Gakenke umuyobozi wako amaze gutangariza Iris Rwanda TV ko hari umuntu umwe wahitanywe n'ibiza, bagikusanya andi makuru ajyanye n'ibyo imvura yangije. Uyu akaba abaye uwa 11 ibiza byaherukaga kwibasira u Rwanda, bikaba byaherukaga nyine kwibasira u Rwanda mu mwaka ushize, aho mu kwezi kwa gatanu yahitanye abasaga 167. Ndakwibutsa ko icyo gihe umwaka ushize nyine ubwo iyi mvura yagwaga igahitana abo bantu bose, byari hagati ya tariki ya 2 ndetse na 3 z'ukwezi kwa gatanu. Bivuze ko icyo gihe kitari cyagera, ndetse by'umwihariko abaturage bakwiye kuba maso kugira ngo bakomeze birinde ingaruka by'umwihariko iziterwa n'imvura nyinshi. Icyo gihe Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema yari yatangaje ko abantu bishwe n'ibiza byari byabaye tariki ya 2 rishyira tariki ya 3 Gicurasi 2023. Icyo gihe Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema yari yatangaje ko inzu zari zimaze kwangizwa zari zisaga 5598, naho abantu bavuye mu byabo bo bakaba bari 9231. Ni mu gihe Minema yari yagaragaje ko imihanda 14 yari yangijwe, ndetse n'inganda 8 z'amazi nazo zikaba zari zarangiritse, zirimo iza Gihiri muri Rubavu, Nzove muri Nyarugenge, Cyondo, Gihengeri muri Nyagatare, mu gihe cyo Kanyarusange ndetse na Nyabahanga muri Karongi, ndetse rwose n'ibindi bikorwa remezo bikaba byari byaramaze kuba byangirika. Kuwa 4 tariki ya 4 n'ubundi Gicurasi 2023, icyo gihe Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ari kumwe n'abandi bayobozi yifatanyije n'abaturage bo mu karere ka Rubavu mu gushyingura abahitanwe n'ibiza, ageza ubutumwa ku bandi bubakomeza, ndetse asaba abakiri mu manegeka kuyavamo bwangu kugira ngo hatagira abongera kuhatakariza ubuzima. Ibi rero bikaba bishimangira ko iyo imvura ikiri nyinshi ugereranyije nyine ni igomba kuba igwa nyine, kubera ko imvura igomba kuba igwa ikubye gatatu yari isanzwe igwa nk'uko byatangajwe nyine na Meteo Rwanda. Si na hano mu Rwanda bimeze gutya gusa, kubera ko muri Kenya abantu nabo barenga 160 bamaze kuba bitaba Imana kubera imvura. Ni mu gihe cyo kandi abishwe uyu munsi wonyine, umunsi w'ejo wonyine ni abantu basaga 60 ku munsi. Muri aka kanya tuvugana William Ruto ayoboye inama y'abaminisitiri idasanzwe yiga ku gukemura ibibazo bijyanye n'ibiza. Urumva ko ari ikibazo gikomeye hirya no hino hatandukanye, imvura yaguye ku bwinshi ugereranyije n'iyari isanzwe igwa. Njye nitwa Jean Bosco Kabayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV. Komeza ubane natwe mu biganiro dutambutsa, kora subscribe, ariko kandi wibuke no gukunda ibiganiro byacu, wibuke gukanda ku nzogera ya notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru yacu.